babare no so ibyo byo nanza kubantu rugambaho mugani imbeba zo kwijaha urwana ngo government eje baje defendinga kandi narabafutere bani imbebaza ninza kuba nimbe yongeza babare no meya cyawisho kuzereza nakwakira webare kwija ku meya wa division ya Mbarasite North ya Matemba kandi division ya GNTV eri Mbarasite North ne kubera umufoma kamukuzi beharwe hamwe nakacika nakwakira kandi ubare kwija kumusijari yahana ibembere seruzi kirana cyana munana na mukaga okay nakwakira webare umutekanzo wa program n'abakuru n'ashanga ninga binyina panels bamana munonga konka umukirize EDGAR bazi nshobora ricuro yagamba ko ni ikintu cy'umunonga shara kumanya ibiragiro za open air anka ukabiha abanya-Uganda n'ingenzi yo ne kureba no kujya mu Uganda ikabonera konka akabe nagenda gukora statement ya police abo wemera ukageti bariyo baguza amataka ga government ko umuntu wose ahi cyagwisha rukuga kandi nyowe ndi charge imanye kirya ground ingani jana kugira ngo ayizere nagumana hora kesi z'amataka zitabizimona zimuzige mu Mbarasite wahurira n'ubuzukinga areba arahangi mu mbuze EMP ahandekere akumeshoningana n'abantu deza leta things are on record barahane mayisaki goes wajyo tembaguza amataka you come up with evidence ojo titaka nanka barugurize rugusubwe nanka that is evidence it kubantu because MP ku playing politics tikumayisa njuchi ya ground I responded that letter myself you responded the letter that was I even wrote to the president ibara nazinda that was sabotage. Okay. It was sabotage. So ebarhezeza when saturating we are not right first of all because member parliament akana jirangu akaziha ekiteka teka cyo kwanike barhezo uzosho ni hiro mba cancerers bawo kurijire barogenega ndiyo ni kushobora division mayor karahira abantu bampire nkakwata bible amu Christian narahira ngurinza ku defending abantu na n'ibintu byabo and I'm still defending obana mafia rukusaki tina rukuza kutwara itakari ya public kokano you believe ngo harama takagaru kutwarwa mu Rwanda no itakere batwire okay no I don't know introduction ni nani responding issue ya naza kujana wanje ya abas issue y'amataka n'inshonga mpango munonga koze ubyo muna nafagamba ka haro facts and evidence ubu yabantu yanabyetegereza je munonga MP byabe nakora kana pringa politics ze koze ubitwina amataka minja abantu bari no bantu baramunonga bakine batari setordi a government ya gusiri nkarwenjeru harita government karugura nyine ekazigani kumeniyero hari mu families over 100 families abantu batura barotami abashumari benda gatwara kunga turiyo to defending and harasinga something like that hariya hariho kanso itakeri yabiri guze kuzikaho izo tukareba yo mukoti irimbo mbwero at kanso teine aho kuzika abantu irimbo so I was expecting MP kubana argayo arugamba asacha lands kunkamba takagaru within my jurisdiction ka division tini takana rumwe batwire kantina ruza kutwara so ebyo kuteka ngo matakagaruho safe and EDGAR very soon inja kuba niziraha ikindi yo nikora ndi nintayituringa amatakago izo nabo ko twakora resolution ngakanzo ibindi yo ningambandi ya air na process twagitandikire abona babembenda kusabotaginga exercise ngo babeno bakwatagana na member wa parliament bakamisiritinga na wakasanga na handika basically I call it baseless letters. A member of parliament? Yes. The member of parliament is member wa sika ha umuyanga. Member wa parliament osimi consulting constituency yao. Akakonsultinga councillors according to the letter. Akakonsultinga councillors. Nani nza kubatuma facts kandi kamurya. Nienda yichakare kandi kanu kani ukutu postinga
garuko twete ujuti tuore kita kerigeze but as far as I know there is nothing unga bitabara ninja kugarishira bitabara niki cyo kwenda ku niki kwenda gambaho what exactly then tugaruko kuba wahuro kuna yanzu natana ndio muko wana ramatako hati niho nahura natangara mbara nusi arimo busuma bw'abantu bamataka okay izo can you mention one can you mention one Rand Commission ekiza twasitama harwe musije kutarizere mukamwesere bakaba mwesere kandi toyabira nanje bitabara you have itaka harwe headquarter okay okay isi tujya kujigarikira bwa nyuma abo kwa yagamba hayi mataka harwe yajya ngo mentioning harwe headquarter bakaza kusanga basanga bari kurisi harwe playground twaza kusanga bari kurisi hatano baruguzire basayininga councils aboko commission waranda kanyanga baza kusoza echapa nababa binemena tuzachi zabebembese kandi uko mateka beyirukanga hanuya ahakibwera hariho wota arihita kerbere 200 are those facts or hearsay not erita kerbere erya harwe playground erya harwe playground yo oguna chimanya no kansara wenu very good bitabara bana meya reka tubize konka ikinta kwiza kwikiriza nko mwebembezi no kwiza ukamisiriginga society okay nkahikomo office yambara stenose namara mu myaka 2 n'icika nyine handover report ni namataka kubampire akubahandinjuru okay the same pieces of land are still intact and we are processing titles very good aho bitabara ekirungi twastakira hamwe muri zoma so tuza kureka bwana meya kinaniye ndagutwikirizanga neho kwendo izo mutume deba ya actually mutume Castor no mureba tukwenda just hearsay kaskana gaga reka ujyo ati na yemereraho nti wampara bajugurize ndisingiro bajugurize nbaba konga mwe engeri hatija na mpapara naki ni agamba naka wo buyenze nanka cemetery kayabireho kayaguzirwa nangwa former mayor hatke huiro ketaruka nbaza kurunda handi ekatwarwo ubwo musiza tumusiyo mu storm urugime yahwire nuwebera ararida na hati yeza yaba acting buriya kari warida wakachika yeza yagarka yaba acting wa city yatagarikire yeza yaba so ebi yona na manya okay bitabara ninjira tujaga kufunga na bora yagamba na rwenze muniga ni 14 kandi gandi 14 ni families wewe no bitabara reka tuge display ni nereka ninza kuzireta umbuzo ninja kubetera talk show tuja kutunga time bwana meya bwana reka tugaruka hamramwa tuja kutunga time tuganira hanshonga y'amataka twine nshonga yirwenda kwikirizanga meya twine nshonga y'amataka izire nijana yija GNTV nka batanga kumisiridinga some of us kasi ndiyo ni kuganda hata yamjumani yo bitabara kandi yamjira ngo he was misread that's what I'm abuse okay so bwana meya twaba turya hanshonga yejo abo kwa amataka ntujya kugira time ntujya kwijana tukaganira na kiriyo ni shobora because ko kwikiriza allegations in cases in facts kaza public ne consume but you believe those allegations are even there in kukato kujigamba nka fact I know allegation ujo tar allegation kuka ko kujo ten fact kandi fact ita okay fine ni mbanta kwetegereza nyenda kusima abo kutwita murungi kandi nantakwenda nagutu guteka mu politics icyo kubanza of course tukaza mu politics zazitaro sina kubasa kutamuzazitaro ngoga kuzukubaza no obumwe abantu baso ngazazitaro mu icyenda to discussing issues discussing objective okay facts tuzigambe nka facts ahikigwire tukigambe ngukigwire ahikikire tukigambe nk'ikikire cyo kubanza nyenda kubanza kutabasi abanyarwanda abari ba GNTV gishaha bariyaha kandi batabarusiye na tarisite turigiremo ibirabiro na mukaga tarisite niyo tuyinde ko katawire liberation day icyo cyamamanza heroes niyo mamanza ikibeki cy'abarwanyi liberation Uganda ya chungurwa igomwe kono yababiri
obaba kibandaniye linga bakikwase kunkantu kimanyanka liberation day birabira na mugaga byuko kubanza icyo cyoborro gwo kuri yaro munonga nana enda kumanya ibiro no makuru gayo birabira na mugaga byuko kubanza buri mwaka ihanga rya Uganda bandi celebrating that's true liberation day kandi ngore kabiri gito ka division inchakari cyubanza na nebiro bibiri sakuba tuina mahegambara ga division sakuba tuyera ninga tukirini ngetauni ya harwe hamwe na hari sanyu kuri kabantu taresita liberation day sorry liberation day karo kuturagete kunka abaserikare bamba kumbantu baburizo kuboreka ngo nabona party ya community kandi abantu bamanye ngo kirecho actually amasirikare bakizire kujana babikora twanzuza kwirira taresi ni bana bagendera uko kwereka ngo it's pro people amasirikare ni party y'abantu kandi abantu bakama babo njuba kujetera nicere mu na peoples nchakare kibanza na nibiro bibiri nza kubantu kiringe emyanyejo ga division twatani cyari mu kubyara mitungano twatanise n'abasirikare activities nyingi zirabenze kurwa mu kuboneza okubyara imiti byona ni bandi gendero boni nchakare ka division tubatibyo emyanyejo hamwe n'abasirikare ba UPDF abamakete b'irwe division commander amwera nitwa yembezi bastem tubatibyo emyanyejo bwenye ndakutanasiya abantu abukirecho ekikubaho umwihanga mu mwaka icya kabiri ikintu cyezwa nje turu actually ezwa izire ya zo mushinga bitu kimanyangwezwa ni kwata matungo ni kuchira munonga ente hamwe na products za esi kubazurumu ibintu nibyo abantu abateke mu kwiba kutugambira ibitambuze ejo kuchira munonga amatungo nk'inyama kugargamu kamate agagargamu nangwana bagambana na nembuzi konkano sotezo antu kimanya munonga nkiru kwatende konka amatungo gona bagatiriho karantine especially aho muste ambara kugira ho rukiko na nabibyo kwerinda ba RPC ba RDC leaders town cracks ba kawa bambara na Rwampara tuna tibyo mu rukiko kandi twikirizana ngo hariho karantine kureka hari umucyarengizi umwana EDGAR n'abari ba GNTV ibyo nano kubaho harimo players inga hari politics bwabwo kumwa rugamba aho kuba turibe baraha ya kadishana erukhereza directives nyingi ikatandikira kuzacugura na za yantonde producer ndi kumanya meya nagamba displaying that later okay za yantonde bakaziriza kare ibaheju zacugura ashima wahora rwagambara kubena naha mbarra city so ejo specific region yebara niba hite abanyambara foot and mouth disease ahabwiro kandi ero kugira ngo abebembizi bakitiye ko mukora bwo tukagera ho rukiko kandi twikizana ngo ahitwe nka city nambara district hamwe na Rwampara abo ko izo district ziri nesto yo mu rukiko habeho okukingira amatungo butagenda kandi habeho na no kuronda imbazi y'ubwagema ikigo ikiriyo kiteganisa ihanga imbazi yo kugema amatungo ago ubuyanga tebu ago mazimagari yameza ubuyanga terumu kandi that's according to report yimwe kugira ngo kurigero romba kosa abasabo bita ba veterinary bakahadikira ministry yabagarukamo bagambira baherize imbazi yo kwasa kuyamba abarisa kugema kokana hatembazi konki enyuma wakaro kugema amatungo timame yabano kijuka genda akagira abandi akaja abo kugema abantu bakamba bihe 15 kugema amatungo bakugira ngo bagema ejo no kijuka bari enyuma hono guma kugwira buri intekere ku mitano bibire mbibaho kandi amatungo bagagema abantu bigurira imbazi ingeta ubundi nke y'amagendo
bajema amatungo gabo so tumangu bajemire ubundi no mako kujema umuntu ukatujema ka polio hagaraka umuntu akarwara polio nawe yibwite bare ni dekatika ngo abajemire kabatibine buzima bakahwira babasa kurwara cyo kurebera nka corona bakajema kukastira abantu bagaraka barwa kibino barwa we n'ubwire twitaga twirinde tuyena kandi twitaga mu kugira ngo iki n'icyo kweka n'ubwire bugenero twataho tuyena atwo kubantu reba nk'amatungo kakubatari umurisa hona numbaji wenyama numbaji kakubakakuyama akasente turiyo tuzo musuku fees na ndakasente uwamate kakubatari umurisa naba nagajemura ninga nagaguza dayari ubwo naba affected kuko butagajemura ninga utagamutari umurisa ona still or consumer ugaye we nureba mutwena nk'abanya Uganda ninga kucira mununga nk'ibibjuka ibyankore ibitweta kato corridor tubira affected kandi n'ekintu twatwo twena nkihangariwa none tukushaba ninge cytuwire mukabebemeze no kugira ngo byumwe akarantinge akore karantini yo mwanya gwe arebe cyangwa amatungo gamutari we tugatari rage kandi wago tuwagatahiriza abandi kuri kate cyturiyo nshaba ministry kandi cytwenda ngo itekamani mingi no kugira ngo kerabe toto karantini ibe toto karantini kunkati ko kureba ababaji babakingire abamate abacunda amatega kiruni gatambura gakiri mu black market bakugira ngo abantu bagareta shamwenda abantu bagareta mutagurukana abantu bagareta nyicyo hati n'abariyo bakama bone uburyo mwe na programming ukwe bone cyuhone cyo kiriyo kitambura kuka shamununga mu government ikore sobwira mununga okay habe hembazi yo kugema abo kubejezwa no kubwire ubukubasa kuba control bukatambirwa kandi abantu bakarikwa amatungo gabo gatavuza mu mbatambira Evan turukwenda meya nija kuninka bibembezi bana ebiga kama yeneki tushane nk'ibyabiri sinjo umanyi sinjuru hakaza yezo yamarubwire buringwa nango mwembezi umwe nyano wanje kamure akajigwire mwejo yagizeho kubirwana sango biribyeho kuko abamukwata kubi abo kugira ngo akagira ngo ejwa muri sinjiri terumu kuri kejo ikasigaranga omitwe y'abantu bamwe acambere televiziyo mbenu nk'abanyambarira kitahari yecho kuri katwenda tufokasinga cyo kureba ibyizwa twagiringa tuta yatandurweta kandi amatungo yitugaguma Evan wahurame kwa kugamba kandi mpamye ngo we nagamba nkameya wakuno wasite konkejwa eriyo muri shema na ntungamo na no witumtoma nangwana naha ni yejo liyejo ntewa kanisa program ambanze ntakagire kutaganjura muramwa nashi kugutaha umunda mbaze shashe n'abantu bashima tugizere ibintu bibero mukire gace 1 week and a half ago akashobora mu new vision amakuru mabe go kwereka gushema akabura miliyoni rukagi 18 z'umufuta accountant na engineers nibereka ngo hakakora miliyoni 3 nzoba yerekere arushanje kandi na 8 so rukagi 18 zabuzamisha account tusuru ntwire ninjani tero rwa rwingutu zo witu no mucucu nakibyona kutobento rugomo bacete kikanga bo muri nyakore ata hamwe barahaya karantine yejo imihanda ni mibi abantu business zifire oyine kito cyaho kucera byataro hatu wahiza hata hamurwinde ninyenda twebuze bubuzo akinte kikwatirine nejo nkihanga twire ntwetebekaniza tebintu kebyo ureba ubutwaterwe nzigi tukaza kwishanga twashanga ihanga ryonkar kandi banze bwa billion kamwenda umu association ya East Africa Avenue kwatachigwereze kikwatirine nzigi so bagani bereka nkurga almost nkacenana na mwenda umu organization ejo Uganda kandi banze bweketwire tarakushashura akube kandi reba ngenzi je kirye kinte kitakubasagaruka kwijagaruka very soon
so isente zabe release no parliament bakabanza kutema yibanza kuza kushashura mu association kugira ngo Kenya tuyamisenyo kuza kufuhirira ki kufuhirira enziki now bitu zikagenda I'm not sure kwa ngati kuzihora now hati echezwa ngaza kukora nashanga uri musitobura umwaka tukaba turunda ndende ito twatwine atukachunda twatwine communal land kayine muna nekideba iki twabeteka mwente abantu bona bakogeza mu wiki ubwiro bwe twatwine mbaze yabene kora za spona extra iwabo yuziyente kaheza 1 week ingoheru kukwataho ikaragara now hati uko kugema kwata ipeji yo kukurunda nente communal abantu bakashara matu bakaziterera bukatu hati bija biru kucendera umwako gwiro kuko wagamba bakijana barabamo nangwa numbwira bwa Covid around there nabwe ninyuka cyamanu wito kandi umucyaro gwiro akijana wakugamba kushashura inkumitano kugemesente twazitwarayo twazigemeza this last year I'm not sure about it but ninyebuza embazi ibar kugemesa yo erieta akoba ninyuka niyo mu Covid lockdown chikantwara rubwire naza hona cyumitariza nkahindura embazi yo kozi amatungo emirundero kwata nkabukaga nkabande twambazi yo kugira ngo yo wabiroboyine nkande tomubazi nzakabohe yitwa hangura umubazi ngo leta ngo applyinga nyuziento mukasheshe umwazi izine ngo hazihuri kandi yayijiba kasheshe kandi yayijiba mukasheshe ni shot nkabanyozi ya sand nyozi yo rwa kabiri nyozi yo rwa kanangara kanyuzi ndizo sand kanyuzi mirundero konko mbazi ngumani impindura ntegerezo kurita ngo hagogera guta gubura so after the lockdown no manyonga kugira ngo I fight internally than outside akuba if when and anything goes wrong I don't need to go out to fight. I fight within. Akuba family ke kuberiye ya umwahonda na wajiguruka mu family neshenyuka mbamwe no kurondo kumara hanesinge shonga zanyu as a family mukazi consolidating kugira ngo mufune final solution of the problem. So after the lockdown I remember it was around June 2020 I took my time Kargana as a Minister of Agriculture na meeting Honorable Minister Kano Bright Rwamirama. We talked about that matter. Nkamwebuza eye to eye. Nambuza embazi ebiriki. Good enough he told me is also aware. Yangira taze ministry turun tugeze ho kureba ngo embazi yo namatungero ko rero kubi important twaribo kutwakubasa kugimprofing. Naheza nashanga umbazo gukirukora hate itwabentu turebe yirankeza spona extra waza kubararita hate ringomi mitwaro ngikumeneta hata nayebuza waza kukoze so mbazo gwa prayinga yunoba ente zabone zikamwa amatego kwingana ki kugira ngo gurere tembo ya spona extra umbazo gwo kumangwa gwa prayinga nokora so hato za kureboreba ngo no kugemesa nimbaze yitwa prayinga yo yonka tero kugereta terukora every factory nawe giro umukatari buri umwe nakwereka ngo is a manufacturer of what now hata nje challenge tuino kubanza kurukutoragira once tukabanza twagikwasa harabasho now inguzanshonga yezwa yenyine uko kumura kwaguri endera ke kweza kwatente ndiye kwata patch hako bahati nora twagira challenge umukuza gukora karantine tuino kumanya parameters hatu gwa stopping inyamananda as products from the